Enak tuh mie ayam mana? Enak. Ukeun atuh. Entah. Papar kan itu. Masaan atau sahuap mah? Entah. Dan ade mah. Ulahnya. Ulah. Awak mah geus jajan bakso gitu teh. Nasi goreng. Tadi eta mah tuh dah. Daina mah kemplong deui. Tapi makan kadaharan mie ayam. Mos kemplong deui ayeuna mah dah. Sahuap beh. Tadi bakso tuh bagi-bagi. Sahuap beren. Ampun meni koret. Kos nini wae ampun. Baik, sama aku tengah ada bakso. Meni koret Gusti. Meni tararega.